kwabaphelelwa ithemba. Hlala enkosini, ungesuswa ngabantu. Hlala kuJesu, ungesuswa yizilimo. Kodwa ngokukhuluma kwabantu, kodwa ngey'ndaba abashoyo ngawe, ukhohlwa imuva lakho. Ubuze ukuthi uhleleni-ke, uyazi ngawe. Akayi ngokufiswe ngabantu, akayi ngokuthi bathembe izolo ngawe. Noma sebekuhleba bekufake emaphepheni, bekukhuluma lokho nalokho emhlabeni, bathi awukholwa wena, uyazi ngawe yena. Akayi ukuthi abantu bafisele ngokuphila kwakho, akayi ngokuthi abantu bahlelele umndeni wakho, akabuzi ukuthi batheni ngawe. Uvela busise nakumele busise.